Kemudian pergi barok ke pat ba jong gani keri ke jongi. Mata kasngi gadi kasngi ke bangnya ai ke boleh kadu. Ya MP betul berom jongi Dr. Ki Sengkan. Idan tah ke di ke jaka ke ba nakaliang jok ying, nakaliang jok palang ba kemyu nakaliang jok snong ke lapan baik. Ya ke bangin pelong ya ke jenglang lan di ke jeng chakri ke ba kadu aswa bangin ra ya ke mer ke basa jeng Dr. Ki Sengkan shalom jitap jong palang dia po sumer. Kedi jaka jongka office jongka ICAR but nado nang nem step ki volunteers napo jongka sen VPP napo riboy but kumjuru ki volunteers ki samla ki lawan keleng-keleng ki jaka nado jente hills ki lepoi menyerap menpendai iksuki menpendai ki dara but ki de ki jingdon kam mancuba tai biang hi sesin bakan di jaka kam jengai na kasurok kade kabayak na tina dam site balik sipo omroi pila ban kun spang kaman ti onum sya bandrung kali cari sangan di jaka ka pelong ke jelang tendai surok akan di jaka kam jengai pila banyak kerja tang sau sambil kerapoi but kemelong mentahi kena kalian ke balik ke saun ke lapan biang ke ba lapan biang kini ke jaka ka bukan bu yak senduk kesadon ru ka benta ka buat nailat ki pai ba ke ba ka ban bu sentiu kata la syane aka balang kat ru kerja pen lang bar ke parti ke jongi te ka jeng kentu nak liang jongi kalong ki pai ba ngi sotu ba ki bobon ke nuan sya kini ke jaka apa pihak yang kisurok na lajan poi ki jaka ki basakot kali sebawa num overtake no ya keti nginya but nyelek benti iwi de ni ibai kena nginya poi lang baro asya kini ke jaka nanta sakawai pat abang ye poi yang ni le singi ka banyak tur kam semat banyak i ten rai ya syak bat ke parti kenang ba bat ke balang bat ujur ba kesang ke kesem nginya syong ba ki jaka ki ba lapan krek nak mata jong pi te nak mata kitu ki ba mlak ban poi siap kan dikajaka akan dikajaseng dan dikajang lihat boram iba yuan bin batai ke bangin lihat ya gitu ki bom lap poi mah la se ki jangai jaka sa jong ki yo sa blog đấy ya kila ban pe ha ka live stream ha official jong ni VPP official channel jong ki kila ban pe live stream ha tu ni ru hai tu ya ki bom lap poi ta terus ko bai ka saka ka dai hani ai ka git ICR nomor 2 git number 2 hajan CAU ka address jong ka saka live location ya gitu ki bom lap ban 1 part pada pi kwa ban pe ya ka jing le don gurom MP jong ni pila ban pe hau official channel jong ni VPP official channel ha bo YouTube ni live stream te nak kata ka tip ke jong pi ka jelang dan ke jing lihat boram hane pemadan ka sang ka por kan asteng di malawan ra ekamet kina ka yang sangsa di dokter kiskan ne po nak ste boleh sebut